Atongeria wa baraka imbungene ya kaunti ya Meru MWENDA ITHILI na tumite kanukia kiri maabisa banene pando wangiche thirikari ya kaunti ya Meru akebera baka matamithiraba yo bongwa ITHILI urano wa MC wa kethi ariwa kwina maabisa boba utumirwa ni gavana KAWIRA MWANGAZA kuruta mbesa kiri ya kaunti ni thirikari akebera nende bakethira beti wa kimamba yaya wamba wona gavana KAWIRA umaru ku obisine MCO wa kiama kia basi ara maabisa banende baimenyere no ntu gavana KAWIRA akethira kingwa ni bobongwa patiwa kwithira baikandana na mamba ya chiambesa chemwingi kaiteno kau ndo mukariri ete wa kiama kia DP Meru Peter Dubai na uretie gavana KAWIRA utuma ngwataniro na atongeria bangi kendo mwobere kinyamara kia KUUGA na kureta ngwataniro ndene ya kaunti ya Meru mukirimitheka katwambirithecio utuko barwari Mutongerio baraka imbungene kaunti ya Meru rano MCO wandi ya kithiti gania West MWENDA ITHILI awite kwina njama ya utumira mbecha cia kaunti ya Meru kwangaratania mutaratara yuao ywa kwebelia gavana KAWIRA MWANGAZA tene. Chief officers ba Meru County bagiagwa agura barite mbecha nondo tha mbecha kai kuritwa ke department kenda mbecha jeta kumathira chimathira MCAs na MCAs turawure nyambecha chia ikariwa tokaria lakini okatwa mwania mbecha MCAs obora MCA na kubangirwa ngiri mana 5 lakini chia ya totaria loi chia ya totaria ende ibonto kwenda kwera ma chief officers iba menyerere nondo kinyanga bana KAWIRA ana mbecha chia Meru totiwa mutuma nethire thirikari ntheriete na mbecha chia Meru ketha gojoira iywa omenya muntu aegro ikongolone nondo mbecha chia thirikari oreka jari wanjarene chiaku iwoka watwa gavana age watwa na watiro amwe nabo na rombete ya Meru kuthirogwa akiwa baina itharimo bia atongeria bonthe banthi witithia na mbere mutaratara yu President William Ruto na Deputy Rigathi Gachagua ibarawira Meru ne solve thina chiao yongwa na batutira mi solve thina chietu turasabule to solve thina chietu na nyakawire nyakaringwa mbicha nao nyakaringwa no Obama nyakaringwa na Joe Biden nyakaringwa na bao nyaeta akaringwa bonthe no thai makarina tha nyakaringwa na Maria no gaeta bimwe bia itumi bira MWENDA wite no mwanka KAWIRA ne aira meimumya muto inyatha imwe aho meite kiongo muno inyagero wenga bana anto agwe na thina anto omba kurumira injoka arua njoka inya uninkamiruma aitira naiku nau ero nara uwere kawita naro no ntugunyelia muntu owe mutumo omuinya omura mutumo omwathina omuitira stima omuitira roe omuingobi chine omubutira anto omwata inya mauta ngare nwega ngare wengo mauta ero mutumo reka wita nara omura irangeti neke lakini awa nani ogwe nando niombete thete niomendete ndi master ende neetire arethira twe kusema no na arethira ate master no ndote muntu ate mbi ode muntu ate bo kana no ate bo ode muntu ate bo KAWIRA retire na agwa mutuma aite omuraira na unturene boronere aderonge amwe nabo mukariritie okiama kia DP ya Kenya Peter Dubai na inyiletio batu bwa atongeria bonthe kwithia baina ngwataniro kenda ngwiyumba kuritika aringi kura ni antu ba Meru na okethia kwina lawsuit maendeleo ni antu ba Meru bakulose no kulose we muringi kura no kulose we muntu kuria Meru anchoti maendeleo kuendelea mwaka yukuthira mbecha ni utumwa chia thirikari chia kutumirwa kenda maendeleo lakini uti maendeleo kuendelea na ikuria gavana yetu utomba kwethia no kuritangwe wega utomba gavana wega no mongo haranirie na atongoria bangi ba Meru kenda bomba kuritanithia ngui okaitene kauna rombete thirikari nene kwa ilia mauria mauta kenda kunyigia ngarama ya uturo national government ilela bomba control prices ya petroleum product na prices ya steam electricity kenda cost of production ita nzi na thirikari ni akosotere kugawanya kampuni ya nona ya government na kenda ithira price yetu twaura mauta twithira tukura mauta $,
na Kenya shillings not dollar na intention ni kuthwana ne arendia bawite tukethira itutumira Kenya shilling kunukura mauta na government negotiation then is in dollar ikethira ikenama lakini tukailela monka itariu price in dollar kana valuation and devaluation ya Kenya shilling kuita euro itaronde akiaria gitara kunenkanira mbeca kisimbiutia kitheo twale na Mweru Nkanga mwenda naitite na mbere kwaramia ruku atikawe na abisa munene rwangine ruremi na ndethia kaunti Meru Victor Kwalu paipu chiako jara kurwa minchi ya urwa chaikwa kandwara mgavana uatireta nondo unte gwina rwembo rwambi rwangavana ni mama ndiangina ngavana ni mama kabati kaende ende undi ankiuo ndera Victor angirikaja ndera Victor owe Victor chief officer on chumeta agithi mborera avocado sindilings na 750,000 bigeri anto bako abora igwanke bora ngabora tara mebokando bwe bora igwankiwa kabu aja orere na ntarire ndetere ndatoa nyetha ntawira ngwatoa na mbeja irio ngiri mana 750 nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika